Так, достор, лайктарга рахмат. Мал базар тартылды, унай базар тартылды, чөп базар тартылды, достор. Азыр шашпай, үйгө барып Wi-Fi кошуп алып, татынакай бир-бирден видеолорду киргизебиз. Биз менен бирге болуңуздар. Ошону менен бирге учурда достор биз азыр Славян базарына бартабыз адаттагыдай эле. Ошол себептен каналга кириңиздер, катталыңыздар. Славян базарын в живое время онлайн режим менен азыр силерге көрсөтүп беребиз, достор. Ошон үчүн каналга кириңиздер, видео менен бөлүшүңүздөр. Кимге эмне керек болсо эртерээк жазып комментарий жазып коюңуз. Алейкум ассалам. Комментарийлер жазып коюңуздар. Ошону момент ош жерден карап, баасын билип, номерин алып бергенге аракет кылабыз, достор. Жалпысынан бүгүнкү базарда кандай түшүндүрсөм? Бүгүн базарда баалар бираздан малдардыкы өзгөрүлүптүр, достор. Мал арзандаптыр. Койлордун баасы ошондой эле экен, достор. Бирок бодо малдыкы бираз арзандап кетиптир, достор. Ошондой каналга лайк басабыз, достор, катталабыз. Бул видеонун кайталоосу YouTube каналыбызга чыгат. YouTube каналга кирип көрүңүздөр. Ал жерден да лайк басыңыздар. Так. Азыр учурда саат 10:30 болду. Азыр как раз Славян базары жаңыдан күчүнө кирип дүкүлдөп аткан кез. Ошол себептен ошол жерге кирип тартып чыгабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Лайк басыңыздар. Рахмат. Лайкты үзгүлтүксүз басып аткан байке силерге бол чабалар болсун. Так, рахмат, достор. Мына элдер бүгүн чөптүн өтүмү да аябай жакшы. Бүгүн эң өзгөчө эле киши аябай көп. Базарда дагы, мал базарда дагы, чөп базарда дагы бут коерго орун жок. Малдын саны көп, киши көп. Аябай мындай чыныгы базардай болду да. Өткөндө аз эле болуп калат эле. Мунусу аябай көп болду, достор. Жалпысынан ушундай, достор. Лайк басабыз, каналга катталабыз, достор. Чода каналга катталып аябай слабый болуп атат. Үйдө отуруп алып ушинтип через экран көргөн сонунда. Ошол себептен силерден бизге только катталууңар керек. Биз силерден андан сырткары айына мынча төлөп бер, анан тигинтип кылып бер, мынтип кылып бер деп ойлойбуз. Биз только силерден подписка сурайбыз. Ошон үчүн, достор, бизге только тек гана подписка кылып бериңиздер. Так, азыр маяктан местода правила бузбай жакшы бир жерге токтойлу, достор. Анан ошондо чыгып алып эмеге барабыз. Мына тиги барахолка базарга барабыз, достор. Аяктар токтойлу. Так, торпоктор канча болду, жеттер. Так, ургач торпоктор арзан болду. 30га нормальный аласың. Жакшы, урмат, өзүңүз кандайсыз? Жакшысызбы? Эркек кычыраган торпокторду 40-45 аласың. Так, эми азыр видео чыгат, YouTube'дан көрөсүң да. Шашпай. Так, достор, тынымсыз лайк басабыз. Мына барахолкага баратабыз. Жакшы, урматова, баары Кудайга шүгүр. Баары Кудайга шүгүр, баардыгы жакшы. Үй бүлөм жакшы, ата-энем жакшы. Жаратканга чексиз мактоолор болсун. Баары жакшы. Өзүңүз жакшысызбы? Урматова, Бишкекте элесиңер. Бишкекке кеткенден бери силерди көрө элекмин. Стоону көрсөтүп койчу дейт. Кайсы стоону? Кана кайсы стоону көрсөтөйүн. Так, мал боюнча суроолор, достор, азыр чыгат видео. Ошо видео менен эле көрүп койгула. Азыркы учурда биз барахолкага баратабыз. Кара-Алтада жакшы. Кара-Алтада болсоңуз жакшы, урмата. Так, 57-58 киши кирип алып, бирок лайк баспай элесиңер да, катталбай элесиңер дагы да. Чөтө слабыйсыңар.
мага ошентип бирөө чыгып тартып берген болсо, мен лайк менен катталым жөнүнө кылып бермекмин. Так, Макс, рахмат, Макс. Базар сайын ит жакты көрсөтчү дегендер ошончо базардан бери таап сатып ала элексиңерби? Же жөн эле кызыгыңар барбы? Албай эле жөн эле кызыгасыңарбы дейм да. Может, вам еще и из дрона снять, Аделя? Камера стоит ровно. Здесь стабилизации нету, потому что это прямой эфир. Так, это типичный славянский базар. Урмат, рахмат. Урматова рахмат. Аз адаттагыдай эле маршрут менен кирели. Ылдыйдан, өйдөдөн эле ылдый кыдырып чыгалы. Так. Жок, туура да, Мара, братан, айтчы. Үйдө жатып алып, можете вот так, можете так, то. Если вам не устраивает, можете прийти вживую посмотреть. И рахмат, Макс. Рахмат. Некоторые вообще без подписки тут сидите. Ой, барабыз, Дони, сен эми эфир бою кеч көшүнүп жазасың. Аз барабыз. Мына моякта жаңы бир демкелер келип калыптыр. Так, мына өтүкчүлөргө, өтүктүн өзү, мына моякта алюминден жасалган тигине канистр, бидон, чайнек. Мына ушул жерге жаңы товарлар келиптир, кызыктуураак. Арк четинде. Так, сурап беребиз, достор. Жалпысын баарын сурайбыз. Болгарка канча экен, я? 2,5 прошу. Дрелдерчи? Какая? 1200. Движок рабочий, да? Был рабочий, давно не заводили. Проверять надо. А он сколько стоит? 8. 8 миң. 8 миң. Илгерки советский движок. Так. Бул жерде баякыдай элекен, байка өздө. Тугуп канчалык байкасы? 5 миңге, мына 5 миңге түшүптүр. Өткөндө 7ден түшпөй атты эле. 5 миңге түшүптүр, достор. Чыкты, мал базар тартылды, аз баары тартылат. Жүктөлүп атат, видеолор жүктөлүп атат. Араба канча экен, я? 5 миң. Достор, аккуратный жасалган араба бар экен, 5 миң экен. Шыпыргылар канча экен, я? 150. 150ден экен шыпыргылар. Бул жерде да кызыктуу товарлар бар экен. Пылесос, микроволновка, стиралка, телевизор, гантелдер. Кичинекей телевизор канча экен? 1000. 1000 сом экен. Сварка бар экен, достор, 9 миңге дейт. Болгарка 4,5 миңге экен, бирок булар масло экен, жаңы экен, достор. Тумактар канча экен, яба? Тумак.
500 ekan dostlar, 500. Mына тисалар 5000, 4000. Мына моны баягыдан бери эле көрүп атам, ушуну жакында мен өзүм эле алат окшойм. Мына 18000ге деп турат. 18000ге. Папам ушундай сатып берчи деп эле айтып атат. Папама бир подарка кылат окшойм. Так, шыпыргылар 50 сомдон экен достор, колго жасалган. Мына баягы эле кытайский товарлар. Ütük, обогреватель, фен. Базар сайын эле көрүп атпайсыңарбы? Так, мына бул жерде барахолка, типичный барахолка мактан. Onun bir 80% жөнөлөр, кереги жок оокаттар. Темир тезек болсо кичине кызыктуураак болмок да. Так, достор, силер между делом каналга катталып, жакшынакай отуруп каналга катталып турсаңыздар, мына мактан сонун тактайлар бар экен, достор. Эт тураганга, камыр жайганга, камыр кескенге канчадан булар бар? Оорусу 150 кичинекей, 180, 200. Достор, 120 кала. Качкач өсөрүштөр. Бар да. 200. Мына эт бышырганга достор 200. Жакшы терпимий экен баалар достор, мындай паталак эмес. Азыр 200 сомго оң деле бирдемке келбейт да. Алып сатарлары бул биретте. Эмнеси болсо да көрүп койгула да. Мына союз убагында коляска. Убагында муну элдин көбү манты-санты салып, пирожки сатып калбады ушу менчи. Да, говорю, на работе. Так, жол аябай тайгак экен, баскан жерлер. Велосипедти сурайлы. Канча экен велосипедиң, я? 16 000. 16 000. Канча экен басмай? 16 000. Канчага берсе аласың? 15 жарым. Целый 500 сом түшүппү? Ана велосипед кызыгып аткандар достор 15 жарымга берем дейт. Ана граварка 500, 250, 250 советский грок сурагандар. Балталар 1200дөн өйдө. Алейкум ассалам, жакшы. Набор ачкычасы сурап берем. Так, байны мантышница сурагандар мондайдын жаңысын аркы бетте 1200 деп турган. 1200 деп турган. Мына мокта мыксыргыч достор, советскийлер бар экен. Булар канчадан? Силердики эмеспи? О, канчадан, я? Аяк тез жол экен. О, славян. Как всегда. Базар күнү славян да. Газ баллон аз карап берем. 2000ден өйдө газ баллон. Бычактар 300, 350дөн 200дөн экен. Кайсы? Такта запчасть. Кийим эми эч кимге кызыгы жок болуш керек, Так, рахмат, лайк басып. О, казан канча экен, я? 3,5. Байн ким сурап атты эле 3,5 миң экен, достор. 3,5 миң. Анан неме кыламын? Мына 5000 сомго кымызга, достор. 5000 сом. Акчасы жакты да. Аз болсо көрүп берем, романтик менен бирок көптөн бери көрө элек болчумун. Мо канчанчы размер, я? 16 экен, Бул канча экен комплект?
Ya. 4 qancha so'm ekan? 16 razmer. Do'ngaloq 4 16 ming ekan do'stlar. Жалпысынан ушундай болот. Каналга катталып тургула, каналга катталып татнакай. Ошо да, ал черестер кымбат экен иши эме. Зима деле эмес экен мындай. Все сезонка экен да. Так, тине газ баллон 2,5 миң дейт. Флягилерди сурап беребиз. Паяльниктер тине 1200дөн 1000 сом, 1200, 1200. 8 миң. Кандай, жакшысыңбы? Иштериң жакшыбы? Ден соолуктарың жакшыбы? Флягилерин канча эле сеники? Алюминий. Bir 1800 ekan dostlar flagi. Murunquday emas. Baalar bizga bozorda жаңы дүкөндөгүдөй эле негизичи. Просто бияка келип ары-бери кыдырган кызыктуураак да. Болгон эле. Бирок кээде жакшы бир советский товарлар чыгып калат. Эми баллон канча экен я, шеп? Баллон. Силердики? 2 ekan. 2 ekan dostlar balon. Baxa, көргүң келбесе көрбөйлү кой, мен сен үчүн тартып берем дедим. Нормально тартчы, аны минчи дебей. Проигрыватель канча экен я? Иштейт, а? Кара эмне, виниловый диск белеби, пластинка. Ошондой уккан 2000 сом экен. Лыжалар 4,5 миңден экен, эти лыжалар көрдүңөр? Менде баллондор сатуу үйдө жөн эле жаткызбай. Да бираз жата турса да баса кымбаттайт. Чөп турабыз канча экен я? 23. Бул жем чөп кете берет. Кете берет. Өзүң жасап атасың. Номерин көрүп койгула достор. 0500 44 47 48 экен. Ошого кайрылсаңар, өзү заказ берсеңер, любой менен жасап берет экен. Чөп, жем полный кете берет экен. Так, биздин постоянный рубрикаларыбыз терилерибиз. Жаңы келгендерден папаха келиптир. Кандайсыздар? Жакшы. Канча болот алдыгы? Бул миңге детский болот. Детский. Взрослыйлар жокпу? Жок болот. Эмки да болот. Эмне да, жаңылардан эмнелер бар? Моолар жаңы окшойт, да? Булар канчадан болот? 2,5 комплект машина. 2,5 комплект. 1,5. Чоң, сидеме ажыды. Жакшы. 1,5. Телефон номерлер баягыдай эле. Баягы эле. Жакшы. Анан өтүп барат да келе кетем, а? Мал базарга барганбыз. Мал базардын видеолору YouTube'га чыгат. Ал прямой эфир эмес, мындай жүктөлүп чыгат да. Мен 45-ci размер. 1600. Так, ботстар 1600ден дейт достор. Анан сурап берем, алат бош керек дегене сатып атпай коюп алып. Алат бош керек. Мен каналга кирсең видеосу бар. Видеодо өзүнүн номерин айтат да. Ошо номерге деле чалсаң өзүң сүйлөшөсүң прямой элечи. Балталарыңар канчадан эле? Я. Там что, тоже народу, блядь, пиздец. Так, бул каракол, славян базары.
Так. О, жаңа вертолет, машинаға қойылушы нәрселердің бары. Достар, каналға қаттыласыз, каналға. О, кичинекей қазан қанша екен, яғы? 600. 600 екен, 600. Мына арабаларды сұрайлы. Арабалар қаншадан болды? 7,5 екен. Арқы чоң дөңгөлөмен, бергі кичирек дөңгөлөмен екен. 7,5. Ретро товарлар болып қалса, ошол мына ауанын паяльниктери 1200-ден. 1200-ден. Так, бұл жерде ончук, анандай, мынандай. Достар, қана 240 киши көріп отасыңар. Лайк ешкім баспай элесиңер да. Вот этот сапоги сколько стоит? Маленький, 3. Какой размер получится? 41 достар, чекче эткен. 3000 сом дейт. За 2500 отдадите, нет? 2800 дейт. 2800 жакшы өтүп бар экен. Так, бұл жер обычный товарлар екен, обычный товарларды көрбөйлө койлы. Так, каналга катталгыла, достор, шашпай. Кайталоосун анан көрөсүңөр. Базар күн сайын ушинтип көрүп турасыңар. Көбүңөрдүн кээ бирлердикин окубай калсам, таарынбагыла. Дос, кожаный буюм көрсөтчү дейт. Азыр эле өтүп кетпедик родной жактан. Азыр бир аздан кайра өтөм ошол жакачы. Ошол жакка өткөндө кайра көрсөтүп берейин, Так, 1000 сомдон распродажа. Бут кийимдер. Бул жерде ончук, как всегда эле. Кызык. Жаңылардан мыналар окшойт да. Телефонду коюп коюп, увеличительное стекло, мол. Böyle Кытайдын товарлары экен, кимге кызыктуу болсо. Сурап берем, печканын үстүн сурап берем, азыр көрсөм эле сурап берем. Так. Тулуп СССР дейт, 5000 экен. Байыны 1,5 сатып аткан ушундайлардын жаңысын. Бул 5000 кымбатыраак. 5000 эмесин алгам, сырты тонн менен чогуу. Жакшыраак издесеңер чыгат. Мындай шашпагыла да. Аз карап берем, электромотор карап берем. Эмненики керек, именно эмненики керек, ошону жазып тургула да. Бул жер кийимдер. Мояктан көрө печканын үстүлөрүн сурап атпадыңар эле. Моолар канчадан экен, 600 экен. Bir комплект. Эшикчи 400, 600, 500. Балталар 1200дөн беле, канчалар? 1000ден, 1000ден экен. Так, 500дөн дайымкы распродажа. Азыр электромотор сурап берем. Электромотор көрсөм эле сурап берем. Булар генератордыкы да, булар жарабайт.
Электромотор көрүп калсам эле сурайм. Обязательно вот это. Не, но есть уже... Так, бул жерде да мына мотор көрүнбөй эле, электромотор көрүнбөй эле. Азыр барам, акыр жакка барам. Аз калдык. O peçkanın üstü komplekt kança kan ya? 2,5. 2,5 kan dostlar ona. 2,5. Az kimden soradыңар эле? 2,5. Так, молар 350дөн, 1,5 миңден, 1,200дөн булардын бааларын күндө келип атып эле билебиз да. Лебедка каякта? Турса эле, көрсө эле сурап берем да. Бочка нету, да? Акырлардын бааларын аз сурап берейин, э? Акырлардын бааларын. Булар жазылмасы жок экен да. Табадан сурап берейин. Так, мына молар 18.500 экен. 18.500. Так, мол 35.000 экен. Баняныкы. Аста акырларды сурап берейин. Кандай чарага жакшы? Так, акырлар канчадан болсо табат, чоңдору 4,5. 4,5 ekan. 4,5 ekan dostlar, 4,5. 4 metrligi 4,5 ekan. Так, telefonda ko'tarib tartchanan. Так, sizlar kanalga qatnashsanglar birinchidan. Так, mo bizning Samofa Patchivlar 1,5 mingdan ekan. Alayhissalom. Детский kiyimler. Bunların жаңы ekan da, жаңылар. Mende pitbull var 3 aylık erkek de. Жақшы. Özmaqlar ötür, pat-patdan ötüp ötmezek. Gaz plita az ko'rsok эле сурап беребиz. O chiqib olgancha ekan ya. На передний, да? Астыңкы эле сиденьяларга достор. Экен. Так, бул байкаң баалы 400дөн. Якта Audi, Audi, Жигули, Мугули, полный запчастар. Bütünler var mı? O askan kancha ekan ya? 1,5. 1,5 mingga surap atkanlar. Mol, nemechi? 4 ming, ha? Так, мына мякта шифонер, мына бүт бірдемкалар сатылат экен. О, канча экен я? 12 миң. Во временке просто копия. 12 миңге жак жаңы масловый тиса. Масловый тиса. Вот этот комплекс сколько стоит? Мына мо 2,5 миңге, мо 2,400 экен. Аркы бетиндеги канча? 4 миңге деле. Так. O flaglar kançadan şap? Какой? Маленький. Çoğu. 2 миң. 2 mingdan ekan. O tisaç? 5,5. Ha, molda zavod. Dostlar, zavodskoy 5,5 ekan. 5,5. Üç gün ekan başında temiri menen.
Samor 8000 deydi, 8000. Посмотрю, она валяется у меня где-то. O svarka qancha ekan ya? 5 прошу. 5000 ekan svarka. Наружный делать. То есть внутренний, наверное, 200, 300. Бүгін бұл жерде де кіші ғой, өзінше пробка олып өлечі. Қадымкідейлечі. Қадымкідейлі пробка олып өле. О, титан қанша екен я тұрды? 20 Арқынысыч? 16. 20 екен, арқынысы 16 екен. Так, 5000 лайк бассаң, мо ит жаққа барғалачы деп отқан. Дони, 5000 лайк бассаң, аз барам. Beş bin like қылсаң, барам. 5000 лайкты өзің жалғыз бассаң. Бұл жерде емне қызық. Так, мо емнелі Ходунок 1,5 екен. Алюмин чара сұрап берейін, алюмин чара. Болса эле сұрап берейін. Жол аябай тайғақ екен, достар, тайғақ. Мо ежеңердің немелері қиында, товарлары. 23 000 екен, 35 000 екен. А вот этот сколько? 15. Это цифровой или пленочный? Этот Да. пленочный Он сколько стоит? за 1000. 1000 сом екен, достар. Машинка қанша екен я? 3000. İşteydi. 3000'e. Швейный машинка. Арқы içinde 2000'den жақсы состояниялар бар. Хорошо. Так, молар 1000 сомдан бош керек эле. Мо плитка қанша? 1000'den беле? Да, 1000. 1000'den. Нет, у меня в прямой эфир я не выкладывай. Прямой эфир? Да. Ага, я вот видела. Всем привет, прямой эфир. Ежеңерге келсе да. Молар қаншадан болды? Большая и маленькая 500. Вместе, да? Один кто-то ходит, и кто потом выкладывает. Так. Түзәфир. Аттың башын қойылған қобалар дейді. Білбетке маны. Так. Болгарка набор 6000 екен. Заряд немесін, подзарядкасы менен. Так, бычақ айры. Бычақтар қанша екен, ява, чоңы? 500. Эмне, сталь? 787 Дружба 2, 2-метровые. Это ваша? О, газ қанша екен, ява? Есі жоқ екен, мына газ сұрап берейін дедім эле, есі жоқ екен. Ит базар көрөм дегендер лайкты тынмай баскыла, тынмай. Аз болса қарап берели, газ баллон 2000. Масловый, под маслалар 2000'ден. О, тиса қанша екен, яшап? 8,5. Мына уақытта фаркоптың, ким фаркоп жасайым десе, емелері бар екен, головкалары бар екен.
Tamam, Bayken binoküllari. Qanchadan эле o? Cho'ngi kichinakay. 15. 10. Mo 1-3. 2. Mo 2 ekan dostlar. Bir öyle. Новинкалар mo'lat. Bunday turnoy şu. Kelleki. Bunday bil. Ko'rsangchi. Buni ko'rib tana. O'ngda telefon bu. Ham buni qarab, qarashak. Bunu gördün mü? Aldı. Bu bası menen bu. Жақында татуса. Zoom'u menen duruyor ya. Burada жоқ болчу да мындай. Dostlar. Ele birle расстояние болчу да. Zoom'u menen kan dostlar. Bu da ошондой. 10 есе көбөйтүп бараткан. Чоңойтуп бараткан. Bundan mı Bu kançada? 10.000, 15.000 hava. 10.000, 15.000 kan dostlar. Pasajör Alperbek. Так, mo miskey 800 kan. Mo qancha gaz? Teti gaz 1,5 kan. Так, it pazar ko'ramda otqanlar. Moya o'zinchilga o'yningdi, jamon tayqa ekan. Moya jamon tayqa ekan dostlar. Jamon tayqa ekan. Кабельков берем, кабельков. Buni ne parada? Alabay taza. Bunday olib ko'rsatadi do'stlar, mo Alabay 7000 dan kan. Tak o'zing ko'rsatganda blokirovать etib soladida. Qanchadan bo'ldi do'st itlaring? 6 ovcharkalar o. Erkek bu. Biri oldu. Biri 6, eko biri 6. Ha. Ha, o'shani aytmaysan, 6-4 deydi. Tak, buni. Pul qancha oldi? 7 ekan. Ha, ovcharkalar jaynatgan. Sen kimda? Jo'ningda bundaylar? Простой. Sen kich qancha so'rab o'tasan? Ya, 100 so'm. 100 so'mga Alabay sotib o'tasan-ku? Tak. O, lot bir qancha ekan ya? Qaysi? O. Miksering. 2000 ga. Mo elektropilangarchi? 3000 görüm. 3000 ga. Do'ngaloq qancha ekan o sizlarniku? 1-3000 ha? Bütele ayvay taygakkan jol ayvay. Только и родители. Сколько просите? Как его зовут? Умка. 10 mingga ekan o. Umka degan kuchuk. 10 mingga. Nol9 region degan biznes amın chiqibdir do'stlar, 60 so'mdan kan. 09 Issikulskiy. 09 region. Bumaga kurительная deydi. Ha, mana do'stlar, ayja moxor qo'rg'onga qanchadan o biri? 2 so'm. Biri 2 so'mdan. 20 so'mga olsanglar, bir oy chagatgansizlar-da. 20 so'mga 10 qog'oz, 100 so'mga 1 stakan moxor olsanglar, bir oy chagasizlar-da. O kovер qancha ekan ya? 1,5 прошу. Qancha metr? 1300. Откуда у вас это? Naz gimsurovdilar kovер sovetskiy deb. 1000 so'mga beretgan. O kichkinakay samor qancha ekan ya? İşte ha, mana elektromotor surayotganlar 15.000 kan. Chana gim surayotdilar 4 kW 15.000 so'm kan. 15.000 оборот bu. Mon basi qancha? 10.000. 10.000 kan, biroq 15.000 оборот kan. Onlar yaxshi kan. Qanchadan? 2.000 dan kan.
Так, 13 mu komplekt. 13.000 so'm ekan. Çok, biroq bası 13 deb turadi. Ol 16 ekan. 16 diska bilan. Agar bez disk bo'lsa, diskani olmasam 14 ga beradi. O gitara qancha ekan ya? İçine Hazbika layıqli gitar ekan-da. İt bozorda hozirla ko'rsatib berdim, hozirla. O'shaning uchun kanalga qattalib qo'yib turg'iladi, vaqtida ko'rib turasinglar-da. Bu yoqda ne qiziqdi, neler bor ekan. Qiziqdi deb hech narsa ko'ringan jo'q. O'shaning uchun do'stlar, postoyanно kanalga qattalib tursangizlar. O banya qancha ekan ya? Ama çoğun ekan, içindeki gene deydi 34 lira atkan, bu 18 ekan. Çoğun kesip alırız. Çok oşa naorat pul жақсыраақта. Атаяқта мындан кичинекейин 34 миң дейт. Так. Так, сварочный перчаткалар 800'dan ekan, ara 150 ekan. Mo kreslo 1000 so'm ekan. Burada emneler var ekan, aralar var ekan. Tak. Bu жерде баягы товарлар ekan. O jurnalist stolик 1000 so'm deydi, çana 1000 so'm ekan. O emne küçük qancha so'm ya? 600 so'm. Qirg'iz itning bolasi 600 so'm deydi. Banyanın nomerini so'rab berasizmi deydi. Tak. Hozir. Oyu qancha ekan ya? 3000 so'mdan ol. Para. Araba jasayın degende 3000 so'mdan ekan. Para. Bu havanın arabaları 13.000 so'mdan, ular samosollar. Ular günde sürüp öyle bağlarım bilem. Так. Burada все такие. Orta menen bir ötölü. Oşa menen bazar bugün bütün okşayt. Slayan bazar, Qarakol. Baqtan kimde emne qiziqtiradi dostlar, жаза бергиле. Baltalar 1200'den 1000 so'mdan 1,5 so'mga чейин чек жайган baltalarды аласың, советский. Тетиги 4,5 миң дейт, тетигини руками не трогать дейт. Жанындагысы деле ошондой окшойт. Советский. Litrlik temir uçota bayqagan жокмун, ошону байкаган жокмун. Темир бочкаңарды байкаган жокмун. Мен бул жер көбүнчө эле кийим. Мындай. Экенде. Мына флаги, темир флаги, алюминий эмес, темир мо сырдалган экен. 1100. 1100 экен. Так, жактан толгон токой үрдөнкөлөр бар экен. Так, мына столдор 3000 so'mdan, 3,5 so'mdan. Номерин көрүп алгыла, кайра сурабай.
Так, мыякта алюминий жок экен, мондай жезге окшоштор бар экен. Олар канчадан я? 4000 экен, 4000 экен. Латунь чара, алюминий эмес. 4000. Кичинекей казандар 500 сомдугу бар экен, 800 сомдугу бар экен. Кичинекей жана аккуратный. О, тендер канча киловаттыктар? Это водяные, не знаю, тут написано. Сколько стоит? Они по 200. 200'dan kan, 200'dan. Buna 2600, bayını kim suraptı la? 1600, 1600, 4600, 2200, 3,5. Buna 3000 so'm mu astidagisi cho'ngi. Buna qapqaqlar 1000 so'm, oshondaylar da. Так, buna nomerini ko'rib olg'ila. Nomerin. 12.000 deydi. А портаж сколько? Почем чисто коляска? По 200. Kişiler köp kaybayla kökün. O tavuk kança kan ya? Na kim suratda la alümin 300 so'm kan hazır 300. Na 265 300. O baş kança kan ya? Ama 40 so'm. Kança kan balık ya? Kança kan? Запаха никакого нет. 450'den kan. Farel. Tak mı? Peçkanandır. Peçkanandır kançadan? 50 so'm. 50 so'm. 50 so'mdan. Так, в общем и целом, ушундай болду окшойт бүгүнкү базар, достор. В общем и целом, базар бүгүн ушундай болду. Жалпы баарыңар көрүп бергениңерге рахмат айтабыз. Кандайсыңар, жерди жакшыбы? Каналга катталбай калгандар катталып калгыла. Эмки базарда дагы кайра издеп отурбай, сразу эле көрүп кетесиңер да. Ошондой почти 1 сааттан ашык печканы сурап көрбөдүм бе мен. Жана айтпадым, 4000диктери бар экен, 6000диктери бар экен, 2500диктери бар экен. Ошондой.